saidi marega. Bismillahirrahmanirrahim. Ngamjiprepare ni kencho kaba nulelo ino. Mimi njaparo hea harumwa rezo shao sikwa lelo ino mjiprepare. Ngamisuja mjume masujabu wanadamu. Wanadamu wahensi ya Komori. Surtu densi ya mbajini. Nti mkuu ya mbwa nti mkuu. Vanu ezari hunda zinu. Mkantije, emlalaje, kamranti. Baya. Vanu mwanadamu. De ufikiri halolea. Eza hunde mwana nyasi, mwana hatu, Fatima. Wamzo Saidi. Zila mauda zijojo hundo wa hanyu. Nsitoja mkanti wa fumbuni. Ola Fatima ola mimi ni mrongoza ni vanu mimi mwanamshi wa Hembude. Mimi mwanamshi wa Hembude. Alafu tijanga ngazintabishao au ka Fatima ola wahenga zija. Ola wahenga zija ola wahatuna mrambie kamri ni ka Fatima. Denge ola laiha mahame au halai mitami hula walai mbude. Bahiri jo hufana sinae. Oma bare kati ndo aloi hunda sirlo hunu. Shamdaze mlale bwa fumbuni. Fatima mzo Saidi ya rengwende ya vuri zwangamani mchouju yenga manda hivi. Mlale hazimloniyo. Uchozi na nyikumbi. Na hula maele yode hazimloniyo. Ilangio jamdu ya hafa. Okay, mwana hanyubo ya rengwa enda ya vutu wangamani mchouju yenga manda hivi. Wandu hala msuiba. Wandu ujuha. Mwamba karfude ngarfanya oje. Shayewe yotsi haki. Mfanyo ka Fatima ulati wahani wala wahenga zija. Nabo yale wahenga zija. Garjo juha. Rishemeze. Basi nderidi ngofungwa walo wafungwa Komori. Garjo juha rishemeze. Fatima mzee Saidi. Ya julo mahalenga mayasi siwa. Wafunguni. Yewe mnamjua hangu ya mtiti. Shaba hange mhura hano mjua fumbuni. Mnamjua honi. Kamrachi. Mwasana mwajuha mwashele mwana. Yeye kana fami, kana mwanzani, kana mbaba, kana mzaze, kana mjomba. Yeye kana fami. Yewe. Jauti jau belu. Ya toja mteni kopwani ya sasanye bahe zanyi zitombiriani. Izende nantibahi ewe Fatima ola mwana. Si singa zujarengo ka Fatima ola ndemo la mwana tena mwana. Mwana. Ndezo zondi zembabina kahuja njeni mwambieni ba mitudohea mitudorongo washale weni. Sika ngami oblisha ni heye ni mwambieni mbabukana mrenti. Baya inaibu. Ye mzaze wa hatu. Wahe Komori ke ukaya. Ngamone hamahame zidingo ujiri. Ngamono ye bambao. Ye wafunguni mtola la msiuha bahi. Nye. Aibu. Wasali mtikaza yabu. Aibu. Ezijodunga yabu nga joso pareni. Ngari joso pareni. Risutene mwana nyasi mwana hatu. Fatima wa mzo Saidi. Ngujola wanu yabu. Aibu. Ukarito wawenji hohongamani wasisiwa. Na mtore ngazali mba uwa mtobaharilia hata ejemni kanwana sumu ni nwana robowo. Aibu. Mwana ukabu kondrongongweni. Yewe kamsana mwabadili mwashasha. Zaluoka na tokabu atao pa. Mtodole na ilahani. Sagar johum parsani. Aibu. Wasali mtikaza. Aibu. Masaya waka usizini. Ukasiwa urungo mbabi. Sorenga mnakani manzima. Salamu alaikum. Malaikum salam. Hama deli mduyo nao ngamunao sidwa za Zairumbi. Sinda sibahi shasi wenji. Shoskali hunu ngavamia maudhuri. Amadira mabianikana maanu rusuka hahuja abjesutene emananyasi. Shau siku mjoka unazazu Zairumbi densu ujoja vanu ngarumbu duwa. Haini mwanadamu ya hima. Yatiye ufitina. Harumwe mwana matu hajimbaye.
harumwa Fatima mwana mahatu mwana hatu mwana nyasi bahirege miadu kana ngari mobo Mungu ejo udunga banu video ejo udunga banu ngari jidila nao banu ribale miswahafu rijeri somejuwa hakika amina amina hakika rijeri somejuwa he bwanada moi mwinyuhima ya hime kodo ya rirenge ya doriti ya prizo bure burwa hari sojuwa zinugora renda bahari ramba ukana zoti haki Mwenyezi Mungu ya mbenuwe hazifelizi adojulwa kailade siku mzade woi hawe mwana mme woi aringiwa wa diaspora wanawashe wamzaze wenza irumbi wa warenga wa wataprizo ujo zamba jawe dwa kutoka usoma abunge kwezi wananyasi wasobanu ongwa ubanu sirlo banu ngasindawo sha etsuku ngatuka bamusonzi averika kuja risutene mwana nyasi rimwambie ukana Fatima ngawe hiho shasirlo hunu karna ulala izila zambwani nzaza hangu banu manadia sindo anu udongo fungo wangu oprizo au kazi ya nywaza hatu karna uzia haungwa jo uzidi watu hunu rizidi zayuti mwambiani garzambao ukabana basaino wekanga bwambo kartutsa hawala ngaranzo azali sisi haini rijo humona sitso mga matia jojo ka uswazali hawe serikali azali ya wori sari jihodarisha izo mfanya oiho izo lizo watu sirijo ufanya shake na ukiri mtsonorenga mweda mwirifunga bure burwaha rido juzi seba no rirende eba no za chirindi eba no za fanyishia hindi abunge wazazi wenza irumbi wajihunda wa marsevano wajaba no skwale unu baanvira watsivano shawa ubano sha rikahujari la hukana esemeni jawe kambwa bezi sa Allah unde mfomoti unde mfumne ngari njidilia na ubano ngari jo ifilime mwone ushahidi risome hitima ribesheye mwanadamu ngaruzamu nuriheme mwanadamu urengo balo fitina derengo wananyasi ritsaho haki ya hemkomori bantsila sirlo hunu banuso sipia ni ro banu ni mrunge nemba kutia amwambi shaze zembwanari wanao zinuza hanyu nanyika mselewa shahari nga mkubaliu wake walo hunu walo na lavie bela walo vira wefitinoa na nyao walo ipo nowaze wa hao ili wahunde zekutiza hao sisi wazazi wenza irumbi na mjwa wembwana bora wanahale ze haki za ho wangu ngejuzele ora shishidi wa mwana nyasi abge kwezi kahuja banu jirambe famia Fatima ukanga sida sinao gasivude shanga sida sinao zetabuao nao izo dizorio nao hamumbloni yo iyo ndiyo sisirloni yo sirlo hunubonze mtikene haja ba Fatima hambwa Yesu jaa Fatima hawana bwana za haki Fatima ngejumwa wana bwana zaki nweze bwana wana otindo kanari za Dauda haki bahi sha Fatima yoso tipia ngaruzijuao hahimisa komoripi ya larenyo yabo kabati mruso ujua roli ya Fatima ya dongo wananiyo nusaidia yabo sisirlo hunu inde balakana bwandu za tungasiwa hali hanale juwalo Marseille wakale juwalo Marseille galifanyao 45 degree bahigi ngasiwa hali lo telmane zeneri ze mwana nyasi hotore ngwa bahi ende hatsiwa hamawe inde mrumme hamawe inde mrumme ujoshida ya wanene mabuku ya loho bagobani hau ya wanene ne mbaba indi malundi ya lo magobani Fatima bahi ya rengwa bahi mvuwa garudisi na mlogozeni ni wananyasi mdokomori ngamonao sasi amjuswe kamera basaini mmone sasi ngasirani wazazi wenza irumbi sasi sasa ikale ukamsuono wa sabanu yabo timwambia nikana wa mia maudhuri shaitsu kaka kwa na ukabani ensu joka usome hitima presidenti wa hemza zimeza irumbi uonge ya Angleterre haka hweda mission abo ujojati hale chaka na udo mlinda ukawa karna ushinda
abongeyi rikahwima muone na muone weindwa za sasi vanu pia ripaze trikoza hatu sasi ngarikoza bwandu za Fatima karja mratsini bwandu za Fatima nano wana umahatu wahima ranzi swabahu ranzi Desire ranzi Faharidini nyoti pia ranzi Abdul Hassani hanyoti pia mwahima ndayuze haki za mwana mshohanyu ngarimbeshiloni marahaba haukaka msijo wasaya Hakika. wadaza wavuraze fia warua shamjuha mhafili hangariona ze mrabaindi ze ndiniza hanyu mzirongo wao abonge ngasida sinanyi hainyu ukozeza unda Fatima ngasida sinanyi abonge kwezi garongo zawe mabani hatu waloko moru wambukana owazazi wenza irumbi owakatija etenwiridoniyo inu banu etenwirava ya inu bwa komori ngwaonizo komori yavo na mzivaye muonise ukane mzaze mwenza irumbi emlauda nguhaheli nazari mzaze mwenza irumbi kati Marseille ba shange nge huno haukaze telizinu nganyinizo ipo na mvaye msoma bareni mretso uhara dingosi vanu hunu ngiho danger haniho haukaunu siyo jwa roha kardo zatu sashepaza riremwa norijito wafidia yabo ngaroji banu rimwabieni wana ngasi wazazi onjai rumbi mlokomori zetriko zinu nganyinizo na mvaye zeleso zinu nganyinizo na mjuhe baba nurisihwa lishishwa Fatima leo maudu njoja dami jana rishishwa sabikia abonge leo ekamda zahedido mrua yabo yoka msurunika ala manjema hauka ranze sana una Fatima yasihwa mwadaza yabona nasiba tumaudure hija rerewa kabasujo mjorisiba walavo rijo hanza jana tizambio warwa komori wakahota ngadi samba mjua makara yanu piengeriso juharanga vio aini helie mruo ikana ikatuta haru mwe sirikali rijo mtowa shabanu heli rio hunu mwishia jana riralwa hunu ila daula haki wola jau sikarsar mwa daula haki abasa karsi har mwa daula haki na yoga ritsa hauso sipia ukanyo sipia kamsumutsai haki shanga sibanu tanke woide mwana nyasi tanke woide mwana hatu rishemeze na mbeda mtafadhali kwezi wananyasi mlokomori nana nyi wananyasi mlola renyo msidiwa ze Fatima ngujoro habo kwezi Fatima ngujoro hayabo iyabo mawule mjokaida uzadeni ekamjeda tangani ngamjokaida uzadeni setrotaresa iyo ejowo ni saukana mauru Fatima hija hapuniliwavo hajareme matarine masambe kariju abasaini nasigar shukuri yawe mwana hatu ukana sihamba Bilali ugoso bahudini hele kalima na bale ushabi boso ba garja adresse obanu si wana shwa wazazaho rihwambie ukana bango da sahe demand ya manifestation e demande iyo garanzuri yone kaibalia eno ya mabeja haukabanu boso baho kartuta rumilwa karna ko rumilwa hamba izafei banu sisi le cœur d'une mère c'est nous banunga sibanu zotipia le cœur d'une mère sio gasina statue ya balia le cœur d'une mère gasina statue ya balia mzaze mwenza irumbi reso jwa haenda ho prefecture ararege karna rumilwa hawana zipadi wa papier ukana gasina droit yabobo swaba ndangu azali hedimo yabobo swaba azali abongwenda abugebo swaba rishie message wa yamba shaga muhambio kabo mwana mahangu ngamazo nione demando ya manifestation kabatujo kwa urubia mvu ndasi do rumia haona zipadi wa papier ba wanga ndio ida prefecture atsahe gasi de statue banu mena rajitolia helinu banu sisi karja kansi jao kana siwa zaze ba shanga sinaze statue gasi naze assurance za hatu gasi na plate ilo harumwa komisaria ya Carrefour yabo
lewo karina urumilo hapadisha papie amunge huriji bo sababu mwana mahatu wambari kudunge M2000 ngarujo utaze kumbaza hatu au kamngaduranise gezi rabo au kweli ngaredoranise geri Hakika. haukai mzade Marseille karusabadu wandu waume au kawa agwa shada si wandu wazadi wa Marseille ngamweshele tarehe ya azadi shada bokana sufle katsiba lola udongo vuze sufle tarehe ya azadi rimzi ya haruma 48 heures avec 4 kajanja ya Marseille kana parunja mgwajodo wala la juzira mbokana hari shaka mjazijua maana hawalala yo na mkelitwa maya wasidojai huamba kana rija jajana tenanga mlaani Facebook FM zila wafanya jana paske mafoto yale ngembra mya toranze sara kosali wallahi nata wallahi ngema foto ya tilwa saila uyo bwa sabalia engeba landa tilwa bala rende hama ziho ya hawa na hatu nwana nyasi shakar jajo na maani matukufu ikeri wa benafasi rijo la umura une fois pour toutes shakar jajo na maani wajo hujabala wajo abeka wajo wazi hemba nawe eve ya hundo ula wanjia wa hundi habeti salama wakauzina sheba hati ya hao vrema karjajibi wa wali abdu mkubwa karjaji wangaru adrese wosido wazazi wenza igumbina mwao le sawa nubaru sawa tasi nsijoka mto waze imaji zila ranzo doebi babu njoka muonolela ya makaburika yakamfuka jana kama sanu bahabe si ajoka menji hana bala haukaka sina raji na sina rzamba ukajiku karusufanya hata babetizi ngaraboje mwenza shoka wazali ungu hata babetizi mndu yatiri tereke mndu yatiri tereke ya pasuteze ngori zifanywa uzi sikarusujibiwa ni mloko mori kamtushinda mawane bwana inu kamtushinda mashemeza kamtsuwada kamtushemeza kamtsurajise ibanu katsihonga breda franchement Imagevi esa zabuwawo sodas vanuba ngawe majevien ngabo wala kanga sina harumu bwana wende wadaza wavuruze fia bahate mwananya waloda ona bwaji mbarase mafoto bale foto sahao wahime wa uhimilie waunise kale zwafanyiwa no diaspora ilo hundi akahundi abagara nzoda ula haki evanyiso joka msada ula haki mjabora la dimutsa yake ekakamshini maisa bahinga roji banu na mtafadhali be prizo yoke jahadi wa hafa na wecho prizo gowo shando mvundo alafu rikauja banu rejidima rirumizo wananyasi walokomori ukana zeteni rava zinu zetriko zinu nganyinizo ipo na mjuhe na inde statu ya mzaze mwenza irumbi deino yabona mjuhe mvaye nezele somoni ise ukananga sibanu uka Fatima uo mzaze mwenza irumbi Fatima mzaze wa hengazija Fatima mzaze wa hekomori yabo wakati uja kwezi wakati uja kakabati kudume kuunche uyiha kakabati kudume no kazisi eba kuuchengola loje na mjuhe baba wabana ndo hobeshwa sado mwambaka mrumshekazi mrumsheka faliza zina wale na garwambia odukana cette fois-ci zote wambia jana mo place d'ex ça veut pas ngo washika wanaume yani sawa na sawa azeda gadoti mbele mwangu washanga ndo garazori mwambie nukana nyinyi wanadamu mdongo kujari mvaliani ze sare remdire amyane mahoti remtianize mwao uo Fatima mzaze mwenza irumbi uondola mamona juzi la renyo uondola juzi mamona Pari uondola juzi mamona Lyon uondola juzi mamona ya Hemedia makro ya uo Fatima nomdaza mvuruze mfia mrua yatura makro kadhalika almuradi sigari mabiyaoni ukana nyesi munajali msiparo rengwa sheo siku mjo urengwa nyoti pia reto hima rizine bora rizine same haukaizo rizo mdonizo kamtina hata na hajuna Fatima ganyi harumaze majilisi nizetwa ndiwaze mwana mshohanyu wa bwana
ni hata mzazi wao wana adongo uanilia huko jujua aiwa o sodaza sifanya kota sisi wambia samba unda nyi na mjuhe abonge kwezi sigar kazoki fwe video ya twino na sigar shukuri yao mwana yasira shida ngar kugono yabo ngar kubeshilo marahaba shahewe si aheza bira mfale wote ni mfama udu mja mwamba okana jau etsodo zamba emrura mwonedu hamba Fatima yo hamba razida razida de mwonedu hamba Fatima wone mrajitolea yabo gari mshukuri yao emana haunisaka Fatima mwana mshwahe wa mbwana mwana mshwahe ahundwani ibi owabaki yabo wadaza wa kensi waje maudu Fatima rohe Fatima suja radi haruda tozalwa harumwa usuja ikamja mwona nyubahe ikazi wa deselafi kombu suja atede ya mlozi haukaola do wanone fia so kuijua ila fihindi abonge abo yeye usuja ula hazalwa nuo karsuta hawa katifa zibajoro hamje mdo mvumiza garanza wabasainu wandu waone na mjuhe jabo kasu mjushudiane za hanyu gari mlindaoni bo ba politicien ngari mlindaoni bo societe civile mloko mori ngari mlindaoni bo wazazi wenza irumbi mloko mori ayejuzi msojwa mhime mdorenge maposteri danye wandu aziko na sijimbani na bani numamba kamja mje mwane bwana mkauja mtawazali bahile ngari mlindaoni baktoba baba nyinji Rani maheda juzar mazeboti Rani maheda hali Nyoti pia gari mlidaoni Gari mlidaoni na mjuhe Homra biya ukana Abasayinu garketsi unkonsi Ukana ike mwana mshe Wahemba na harengwa Onyemba Duwajo wana Haumra biya ukana Vatu sisi Gamjoma biya nikanema politisi na wotu Duwajoka ujua Aba wasoshunda wajua nidia Mjuanila mdu karsina to mahani shasi singarshemeza wana mahatu bina desire sawa wawe yakupia riwambie kabo dezi juha bawende ja Fatima haukaonde kuruwawa owana mahatu mware kwa mafungwa msamone prizo yabo kamsiri yarezabdala rinda mfete wakati uja haukenyu bayo ngamwijua ukamsamwijue nika msijo wasaya wairiao abongena mjuhe ba wako hagere hundu shwabaha hawi hundu bwengi manaifo bwengi hori badia si wandu washirlo hunu wae rijosi abaike jo kusuleze wao wawani sharijo hunja joke jihadi abonge kwezi na mjuhe bwana nyasi wa lokomor na mjuhe bwana mahatu ndokomori mabonga mwanzo da ulaki one mpaiza mharu maida ngari mwambia one mtibotie miharu maida ya bleu Gani tide bleu, yu abasayi nizo sasisa. Nsidoti ya mwambanga mazoda ula hakibeda ula kisadisa, Fatima isarengwa. Haisarengwa, ivalu wana shakwa hangwala ngampoka wato wani. Hajimba harengwa ula ulongo juha haini ya ishia yare, baso juha dra yereba watu doitata. Leo hajimba harengwa kasida umanilia. Abalilaza njama narakata rengwa. Harengwa ipasiporungwa mlindao sikwa kanda pashi. Warengwa, yabonge mfungu. Bahinga rumambiaoni ahima ko shabda ambana harika dafungwa ujoni kwa pasiporo yendi endo bado kwa pasiporo mwezi na mada ambasada kafungwa wandu dofungwa malaba kolla daba la roha la malaba shonga alafunga rumambiaoni ka hewe skanjali wao soda nyuma banga mazo la haki no emi haruma hanyu ila kauni la kana leo de jokomo leo ça fait 8 jours az Fatima fungwa asina tsunami na mregemi haruma hanyu ila mfungema ezekanduza hanyu msopareni na mregeze meharuma ila muifunge mu maruboju msopareni mwenza nyuma funga ndanya Fatima nganya mala hidi baki modani ndanya rosha hanyu watu ndore ngore fungwa banginani kamna unaziri samzade mberenga ndozade no mwana na de mabele sadiki ajuzi afungwa kwa jajuha leo Fatima harengwa kwa sunjuma shagwa modani na kafe na hafu na tede vatu sodere ngore fungwa na ngide mlajala hatu wandwa kujaidia mwasokai hazindiyo msikene mjoshi na mumwanidi shaeza hanyu zeja rubohima bainga rumwambia wadwana no andrazade bade mabani hao rumwambia oni
na mrenge mi haruma ila daula haki mdogo tonsingoni leona mwifunga haruma zenkanzu za hanyu rojo kava muligiji rojo kava tafusida rojo kava sijibiligiji rojo kava sijilobi na mwirege mfunge msopareni na mjuhe kabati mwaulala na mjuhe na mobilize iworo mobilize mdwa Ngando azade mdwa na ngando azade haina mjuhe na mjuhe mretse baba mtolokaze bahata leo rasihwa jana risihwa riwana bwana tarikula sabikia leo tena Fatima ngamlinda urwanire uri Fatima ikabrasi kamrasi kamishanu ndashishanu mje hunu ribota zadola mabele werengema zadola mabele werengema tafusida neze sahani wemelange wesasegaze kwao wejao miliani hapa sesani shale okamsuju habaga kujibanu wa mdogo mwabanga mwalilo daula haki wakati uja na renge bwana inu lionisekane mbumshe mkobori hasiwa 2000 soba uhariji na rijuhe Bafatima wanzile na vinozori kada kwa japaro juweze bwana rwanao na rijuhe siku hiyo almuradibo soba humi mwana mshwaho si wanashwaho gastayari mnanisho mwana kumisho baike dogo hitwa baike ngabo grebu reswani sabanu hangu hata wasilibo plus dexo shaka mjala shila fesh zone ze habari mpaka daula haki bro garbiru kaza kifu rendezvous hatu da sinanyi eseme ni joka ulunga ngarujo huja risome zindu risome badiri emwinyu itima pito emwinyu hurengo mwana mahatu ne mwana nyasi ya wateprizo mana na mkerazi mkaba nemba serikali andrabo ya hanyu ngamzambo bahari ngabotsono ngaba serikali kadodeziwa ngamzambo kaba serikali andrabo serikali tsotsaha yamba ukananga mredo nai hiyo serikali hit avonge kwezi garabino kaza kifu na mwabianukana ngasi vanu vavo siwazazonza irumbi wala karja kaza kifu wala karna kaza kifu M2000 ngarjo shile mwana matu swabahu mi par condition swabahu tiwabia ne baliye les zine kakuna ubalia hele mabeja rambi ba le cœur du numéro garjo dara renge shakar tsuru milwa tsena sababu feiza za papier za prefecture paka daula haki